Borpothar Police Station angkang National Highway 39 Khakarajan naka checking gate along ki ongdung aron rape and ki ponchong hu drugs police atum kenep dunlong pusi berta rip dunlong. Pini narlo por phai ki thomra chitima por malom police atum arniwanga sai ka chiklem boma hut ihum truck registration number ML10 C5833 Manipur na thupen Meghalaya na thuke dam boma hut police atum aprang penjoy joya berta long si kiton ke lang asai pangching ponahut labang so truck along kuruk tunun lapusona por hut truck kibina loke patu joyaron repen ke ponchong hu drugs ongdung long ponlon kelong pon kado kave sabona hom pharoi sirap likep an long pon lapen pangrum pet pen 1 kg 800 grams lapen kenep long ahormu heroin pusi pangthek pono hi thia long ador kuti kep an ador doji pusi police tum pen pachini la solong kaching nang check inut karlitang Abdul Barik Islama sopo Rafiqul Islam arta thongkep ra phola pen ahem bogai gawalong kabaitarie sor pusi pangthek pon non Borpothar Police Station atum hemkang sam bank ponlom lapen keneblong hormu kelang chari jia phan bokajan SDPO ari dengsi pi ponlo pinila so sailong SDPO John Das APS C20 CRPF bokajan Borpothar OC Jiten Gogoi Golaghat OC lapen police staff atum pen chilang pet si labang so drugs nepon long lopusi pachinidun bokajan pen anon terang